Maleifua mai Samoa, maleifua ngalelei au Setalia. Tai au manuia New Zealand, male malo tele o Amerika, manisi tafale lalolangi o mafuta mai ele mamalo Samoa. Tai au manino li tai au tato ali tai au matango fio le asotofio Februari, sifunu male tolu nuafe lua lima. Whaftai tele ile atua i laupule whaasoifua, wala whai mai lele ile nei fo i tai au fau. Whaftai fo i soifua tulu ile mamalo le atunu ai meisele malosi. Mawhai ona whaatino ai whaiva matiu te masania ile mamalu o Samoa ia so taitasi. Lea nganga whaaloalo e whaafeiloa i atu i sisunga i au na tofia le atua i so se whatatapua ai. La sisunga le whaafea ngainga le maot Samoa vi ingo le atua Reven e sau a sora viena le anama le whaletua ia upulasi. Sunga le toe ino le ka le si ala mo sato e fuata ina Reven te le tausanga ma le whaletua ia matau aina. Pino no, basta visita filava ia mosa ma vai tama soali, basta faatili matolino si amoa ma le faletua, basta sanga le tula epa ma fai upu, Reven awatama tafai ono makatanari, tina malolo manu malo ia Julia Moli, le susunga le epikopo ia sianava te vita kio sianava ma le faletua ia tasinta. Basta ainu muli anga avi isawa inaya msaipeti, muli anga tele soti ma le faletua ia potafau. Pasta Jacopo Lama Maainga, pasta tole fua faraniko, pasta moana tulolo kapiteni poloka ivao, marifaritua ia petala. Pa iyo ainga matama, le uso ngā pule mtu mua i tu au mala tau ainga ili tai mareva au fonoti, sua mareva ifanua fofoma ai tu langi sa ole masale au mua male launiu na sailua. Le afifio fatu i to fale ula lau na mtasi maupu ya te ole motsa, talo falava. Maleifua mai o le au mamano sa tātou malo i lana fionga le tuia ana tui male li whano vale to a soa lauvi le lua male masiofo. Fionga le taitai sili. Crunchy fo Papua New Guinea. Fo mai o le tula fono. Fo mai o le polkiki. Al fo mai o le tamau ainga. Taitai o le mainga whai pui a ia tau tangata Samoa. Lau susunga tui le epa awe lua fatia lofa lupe soli ai lolo fianga numale mana na ioti ai ono dokta sa ilele madia le ngaoi. Ma le whaletua ia Chilen. Professor tau whamanino al fo mai al tamau ainga. A fionga le komiti tau mau le kalesia me tisi. Whailaunga whamaoni o le tala lei. Whaiaunga sini o le Tatou University Samoa. Professor Dr. Afualo Luangalau. Whaamoe tau lua manu wutsa lele tui tolo waa. Ma le whaletua ia Rosemary ma anol tau tua tonuu. Whaasalauta le ainga sa tun mafono, ma le maleifua mai nei tai au fau la wafionga le sao le o tasua tele. Fionga fo ia fui maono manu seni tufele, ma le whaletua ia sua Vivian Biffem tufele. Superhero tato pokalame le fionga le whaipule, to whale ala le pule. Fionga ia whaipule a i matafeo tupuola, tu au pepe le ala le manua le ala le au loto rimoni a iafi, ma le whaletua ia Sharon. Le professor soifua maloloina, Dr. To le fua tu paisa mauta ke na seri ma le whalitua ma Lord soifua manuia. Tato sponsor mai hawa i le fionga ia lilo fotu wa manu ma le whalitua ia Baby Fretten ma le no fua alo good morning. Vui Nicola Wofo ma le whalitua ia Molly ma le no fua alo i sini good morning Molly. Felice Fiuseni o tautolo ma le whalitua ia Maria ma le no fua alo. Ma Lord soifua manuia Maria fa manuia le atua le pisinisi le manu mafafangu le alamisa ma le nofoalo tupa yo le valilingi mau monanu ma Marina ma le nofoalo good morning e ale ma leifua mai o le au sina sa tatou watunu le nei tai au fou tu le epa fai ai ma le falitua ia maunga mu se manu matamua faalia ma le tausi ia sinta lofi po le patu ma Viena na nai fau muina o le ana le tupfia ma monanu. Malo tele sia se kola siti kato'o au lele matapula se malo freti funga po a mai orti na matua. Aso vali fa alava au tio nu ese Paula Banks fa asu tusa fa a fili pepe si itia epa. Le sina le avai Maria a kiau tuala Maria play clock. Ngalua fi sau fo maluloto matangi vila wano. Longo i pule peleti to iloa le ifi fa mau moana ekeloma. Fo keti sia moa evo ayo faiva rosalia mu popomila feileu. Mese tina matua ia telesia sanele afoa. Good morning. Ma lota pua i vasili fiti fulisia inu etele ili fa so tau mamatau. Nga fopula salua tele moas ma Susana.
lau fili arona whaingafa ma le whaletua le susunga ia to alima le ifi pope tuala tama le langi ma le nofoa alo good morning to alima. Le tamamatua ia te o sane le tunai ma le whaletua ia to o matangalu vao le ota me le sea. Te o, ia lofa te le atu mo o e tama, fia lava o ia isa moa wha manmia le atua. Manusina se te whano to le afoa ma le whaletua ia matai ati o sa wha atonu ni umata. Se wā muli tui poloa ma le whaletua ia to o a matai o. Papoli i Paulo Ioane ma akene se good morning papoli. Le ifi Ioane tu umatavanga upua atua tavanga masunema. Moi malo tani e lutito ma luatimu whale tangoa i Farani Swan ma whiao taito. Pupu i fatu e lia tau ili ma Filipina le musu ngā uta Brown Matina. Lolo mataua ma pauli unui ma le whaletua ia ngā fosfulu pali i tele moangu tuti a puna olo tango ma le whaletua. Good morning pali. Fatia lofa povi ma se yuli fale ula fatia lofa. Tuala tau umale lua ale si o muripola. Si lia la e o kene ma le whaletua ia le Lovi Burtis. Ma tau tia sa ngala apelu se asom Celestina. Tu au pepe yo se fasetema ma koleti. Si o ne haitang tau e tia ta afua su o maroini su a pentito po a mai ortama. RJS. Stevie upati, good morning Stevie. Le lo minga vai tovi Filemoni ma le whaletua King Solomona Vita Smith. Tau whaiula me King ile au pepe whala na ipupu pani pasa wha apoi ma wha afu. Tau whinga fui maono ma Diane. Tupa i ole vai lilingi wha salafa tapua i kuka le whatua ma le ai ngā lii. Mau salafa good morning. Ono sa itu wha anatu e ti maulalo Praises langi a yang. Selina aling na hia kol kita tuala. Maria Sione Tusa on si whaalongo lelei, Veronica A. Samuel, good morning. Bretonia Salele, Muripola Mose, ma Maria Ulai, fono i moana langa ia pele sauma. Petala inga le whalewhito, to whaia lapa kolisi leota ma le tausi, to i tulusulu ngā tau mati elive ma whaaumu. Lucy Pautalo se walunga ma maliu mai. Tau afesili a mitua na i malisi. Tupuola peronise anau ma le whaletua le vame ma Monica Pale Smith, afa Malao Brown. Sunga ya vaya ma Janet Langshu, a matawhai a Vito Yosefo ma Susana. Misala au malfaltua ya situila, good morning situila. Moto sange le toi tu ma Anastasia Piwiva, good morning. Lofi posi a moa pe lua ma Rosita, Robert Peterson. Fau muina po wesi tangi lima matania. Ni umarikau me valo ia pasu i mulivai ma le tausi. Le fau vau tu uanga seata malfaltua ya Lisa Sole Maleben. Joseph Meafua ma Tina, good morning Tina. Fautua lele i o sia Savila ma Jenny, tate o fatia lofa. Vaina lepa kei Chelson Kuka ma le faletua, mai nuu woti. Fau muina se fosione ma Alapama, Mika Molipola ma Filomena. Nganga e olo toni taleni ma le faletua Papa Sama, good morning. Lupe soli ai falupenga ma le faletua i atile, ma soe loloane misa ma oli. Fau muina le alali au va amalita. Le talenga le falfitu ya le muava ma le tausi le muava na emia ma le tausi ya le tofi lau ma le faletua le au anai ma le faletua ya li na tiuli fa savalu liuma fa alongo felila tu le au talili good morning su afilikari ma uli tavai na mula ulu ma tawa le toa pele pesite ta masone fiti sai feloi tu la epa taputoa ya feta le ata awelua tavale fale tui au mua pita le au tutu manuleleua ele tise manuleleua luku Jimmy. Tali awa pule loto bautu ua tali awa manuia lavanga luenga neita e au metfo iolo manu usini manifaltua Dwayne so alo tia manuia ngaluenga neita e au. Ikalesia katoliko sa moi ruti hiel maltapua inga neita e au fo. Talenga ili falifitu liu ngatali to fale taulangi ropeti Stuart tole e good morning. Talainga li taulau niu ya onofia na uma mana ya malefaltua. Fionga ya sula Daisy malnofo halo Elisabeta manuia lava neya so itute mafaiva. Tapua ingali sao ya tau manu pepe sopo tafea mali itonga tuki malefaltua ya peka paka tonga tuki good morning tau manu pepe. Manuia lava tute mafaiva le neita yao la wafionga sao malefaltua. Le fetalenga ya sa mau le atinga ngai ono sori tamali itimani sa mau my best ya mesen tausi au le ya mana ya male ai ngali fa manuia le atua neita ya tu tem faiva fe ngai ai sa mau fa manuia fo ile atua pisinisi o lo tautua inai sio tato to fifa pelepele o sa moa
Le malefua mai nei tai au lungo le matou au tustusi lungo apio folinga fa malo lava fa se fo i le tatou YouTube fa malo ya te oto ma fa malu lua te fo ya te oto ona wa tuai tatou pokalame nei tai au ia sa tamu fai lava tatou YouTube fa pena ma tatou Facebook ia o le malilie mai ale o Facebook ma le YouTube ia on mai loa tātou ai fo e se mea sa tau wha le tonu fua le tuai ona matala mai tātou Facebook wha pēnā fo i ma tātou YouTube ia evi ia le ali ia pule a tātou ia tātou Filomena Mulipola, good morning ma lor so i fua manuia wha pēa fo i moana tau masina good morning moana tau masina po a mai o tina matua tai tonu o lo mpule alofa le atua yanga e manuia Whapea fo ia pua ia nganoa tu i whaasina tau wao. Good morning la wafionga mamar. Ma lor so i fua manuia ma futa mai ala Utah, Amerika. Se wai Marseille. Ma lor so i fua manuia le nei tae au. Mes fo i whetalainga ia ngafo pula sa lua telemos. Ma lor so i fua maua. Le tama malolo manu malo ya muli anga telesoti ma futa mai au kilani New Zealand good morning eli tau kele au vale au sange malo so i fua maua fa pe fo i faltua ya to a matayo good morning Veronica Asamiu good morning malo so i fua maua fa pe fo ya faltua ya fa ya fa au mutali eli ve good morning faltua ya maunga mu malo lava le onsa i ka kongu fo wale van ki ko likio to TV ia fa malu lua tu lava se ela tu pu Filipo malo so i fo manuia fa pe fo i mulianga tu ila epa ma futa mai i New Zealand malo so i fo manuia tu ya lamo good morning Angela Masoe ma futa mai Melbourne pe fo i lui faitawa malo so i fo manuia ia o lo mafuta mai Samoa whaaftai Samoa tu lai good morning ma lo soifua manuia tala siava ma lo soifua manuia le nei tai au fou mafuta mai Melbourne tala manuia lava lo waso Willipper Smith mafuta mai au kilani New Zealand whaaftai mafuta mai titae utone mafuta mai California ma lo lava le soifua manuia te wila Maxi ma lo soifua maua nei tai au fou Henry Relese vi ia le ali Doreen Misa ma futa mai au kilani New Zealand ma lo soifua fa pe fo i St Fred and Colette Chanki ma lo soifua manuia le nei tai au fou le autupu e repena moa ma futa mai tufulele good morning le autupu e Pati Augustino ma futa mai Hastings New Zealand ma lo soifua manuia lo waso pati Mike Timaloa, good morning. Ma lo soifua manuia, mes fo ila fionga faltua ia lo maleifi ma futa mai Amerika. Ma lo soifua maua ile nei tai au fou. Sia nava te vita kioa sia nava le sunga le epikopo ma futa mai Wellington e New Zealand. Manuia lava le nei tai au lau sunga le epikopo. Ia me se fo ila tau ala fai mai fa anoanga nei tai au o na whainga malanga al maliu maleoti. Tauia ina ia wha mawhanawhana ina o tau whinangalo wha anoa ia maua fo ini o tau whinangalo lelei wato e aso nei a inga wha foi nungo nei whunga ele levi inga leo le atua tātou whialusipi hai nei tae au fo tāpena ina le tātou atua TN said lo au i e lua ma lo lava le soifua manuia rangi good morning Emmanuel,
Toi lima minute o na tale o le itu lai valu I sini au se talia fa malo foi ia silivelia neli le atu atau mafuta mai lunga tatou apio folinga ia e mai se foi le tamamatua ia muli anga tele toloa fe sola isila muli anga tele toloa fe sola isila ia fa manuia lava le atua I lo waso tama man fa taifo il fie mafuta mai tatou pokalame ia ole aso nafi le ana mai ai le tala fia ia ua lea ua toe tala mai ia le fionga ia le ia ta wale sa cherry ia ua fai malanga atu I Samoa toi fai malanga atu I Samoa pe ona fatal noina tato le te ole aso nafi ia ai ta musu lava tau tala tele ia ona lai o ta fia le fionga ia le ia ta wale sa Solomona ia lea la ua maua mai tala nafi ia lea ua mataulia fo I o le tunu I le sa se le tele o mea wha le tonu wa ali ali mai nei fo I tausanga talo fai fo I la fionga ia le ia tawal sa ia ai paulava o le mea sili malta ua ia o lea ua toi malanga atu I Samoa ia tau sia fo I tu atu fo I an tapena penanga po le ale le mea ua ia le sa fa tatano mai ia le ia taua le sa le TV tasi ia ma fa pe mai mosu I tau tele ia ai se I leanga I le o sefe ai se I tau no I sa ai se I faola tia I Samoa ia o ia lai o lo ia o le ia tau sa mo si la fie o to le si la fie ina ia o ia o le lo ia fo sinia fo I Samoa ia ai o ia fo ia fa lo ia le ia mo fa masino le o le tauvanga misi Pasifika le sa fa I le atu Solomona ia le sa tatou mata umalava I le tilei fo I le taimina fa ia tongi ia o le lava sa fa malama mai e lana saunoanga ia ua te iwa o ia o le ia taua ia o ia nai taita ia au fa masino uma ia sa ia to lima ia ai taita ia ila le ia taua sa ia ai la fatu ai lo ai fo le ia taua sa e tutusa ia tongi o le interview nai tene ia sa fai e tutusa ai le teine Samoa ma le teine Tonga ia o lea lana na fai fa tope ai lo le ia taua sa o le palota saunoanga na le ia taua sa le sa tupu o le palota po o ai a manu malo ile o teine ia le interview ia o le matau le foi la tau tali la tau fesili ia sa fai matali ia na o mela na o le ia wa ese malo mafaufa o le tuai ona matau tata pokalame le wa ia o le fatatala no ina la titia ile le sa ma wa fo ia tata tene le situlanga na le sa fatatala no ai le sa tali even na fesili le sa ia tali no la na fesili tali nga fesili ia le uma wa mai tali nga fesili ia le ala na mawai tata tene le man malo le tali nga fesili o le mea lana tula I mai wa fatu ai lo atu ele ia tawal sa e tutusa ia le tamaita I tonga ma tamaita I Samoa tau sala tonga ma tau sala Samoa le ala na fai a tope ai lea o le palota a whamasino ia e toa lima ia au mai leo le palota e lima la ia le ia tawal sa au mai leo le palota ia whamasino e toa wha au mai le palota e lua ia le tau sala tonga lua fo I tau sala Samoa ia fai tau loa mal palota le ia tawal sa ia ua o ia le e lima ia I le au whamasino ona o le watusa le palota le arana mafuai lea ona manamalo le tamaitai tau sala Samoa I le interview ona ua tolu ia le tamaitai Samoa ai lua tamaitai tonga ua umalawa le ran tatou mata umalawa le fia o nai tau sala
ia a o le fo'i mai ngala o le ata walsa o le ata taliu i Samoa. Ia e lua tu ai loa wa ia i le tau finga i ate ia e le mawhai ona tu anu ese ma Solomona. Ia lea lana tu sisilia ia la tau pe e se a o tau finga la o tau finga mai le minsta fe malanga i ngā Solomona. Ia ua whaitio ia le whaamasino tamaita tonga lea sa whaamasino ua whaitio la i le whamai e le whamaoni ia le ia tau al sa i le whaingolana. Ia a o le mele le na tupu. Ia te au ia o la sa pālota fo ia i lana sui tonga. Le fo i pālota le ia le ia tau al sa ia i lana ia tau sala sa mo. Pei fo i o lana pālota le na ave lana tau sala tonga. Ia maisi loa la whamasino i to lua le wa to luai ia le tau sala sa mo. Ia o le mafo angala nana tupu. Tau fia i le se soli ngā tū la fono na whaia ma tau fia ele ia lau titiloti i lau whanongolongo i saunoanga ele se whaavaena se tū la fono na mafua ion tau fia a le mesili mal tāua ia lea na toi malanga i Samoa an la sona nafi ia lea sa toi tatala mai ai le fionga ia le ata wal sai tu va atu mo Samoa ia o le mafua o le tele lava o le whawhitauli ia o le mātou lava i tūpā lea mātou tina pe o le whamasino tonga lea sa tamaita i tonga lea na le fia lea i ei tūla. Ai ātonu i tātou titoi whaalongo i se saunoanga le i ata wal sa a o le mesili mal tāua ia o la ua toe talatu ia ngā i Samoa ia mai le te tau fo i ona to ia tangata me se lava le nuulo Solomona. Wale tau fo en to ye la tau tono le tau vanga le al Pasifika le ngai le mea ua fai il tatou whamasino ia le ia tau al sa lua ia o lea wa ave whamalo si le tusia la uli ma le vaenga i le au mamalo al malo fai loa iai o la tau le wa iai whanu mera e lua sifunu ma le iwa. Ia o lea fo ina ave le kopi le fionga le taitai sili, le an sau noa ia le fionga le taitai sili, le asoa nafi, ia whaatasi ai ma le kopi e ave o le fonga whetalai. No winga wa fua oa lava e lauli, ia o ia lea le apalemia. O ia lea o le apalemia. Ia a lea wa na whafonga ina i lea fionga le taitai sili i le lato whailau tusi le songa fo ia ao lea na malesui na ruatu maltusi mo le taitai sili. E le eise mea whaapea tupu. Ia ai o le whaalongolongo atu tala le tusi. Ia ele isai ni umalava ia minister to aiva ia na whaimai ai la auli o laua. O lai fai tau uma mai minsta ele io ele fono le sa tala i mai ele isai ni fo il tusi le ya la wa fai tau la val fai tau nga la uli ta sina tala ya wa fa pole ai ta tau le sila tu lungo penga te fai lang al tele la wa ta tau e popole a wa tau te popole ele fa longo pe ma fa fonga mai le fionga al tai sili ia o ina e sau le ia ia fa i ungo ta tau lona tolu ia o le masina fou o mati, ia o le a tufai na ai pepa o tātou lulu, tātou te sosoani ai fo il whai ngā pālota lea ua lumana i nei. E masina lau mati ia fio mai ai fo ila fio ngai i whai pule, ia po o le autostusi fo i o le tātou o le HRPP, le talainga ia leala le pule, ia o le masina fou ia e fio mai ai e mai tātou tusi lulua a tātou nei Australia ia whapena fo i ma tātou i o New Zealand ia e talo atu ai fo i pa angal ma o Samoa vi ingo le atua o e olo au mau New Zealand whapea fo i ia Australia ma Amerika ia utangia mai tātou lulu o le masina fou ia o le awhatauina ai tātou lulu. Ia te fo iwa e anu fa tau sau pepa lulu o isi maftanga. Ia le tu tato mo Samoa vi ingo le atua le
e tātou te mafuta ia so uma. Lea lawa longo mamao atu i paanga uma le maut sa movi ingo le tua ia awal whaatau lau pepa i sesi mafutanga e mai tātou ia lango tātou ia le tio ia o le masina foula ia lea o le a whaatauina i fo i tātou pepa lulu ia se i au lia atu le vaiaso lea ia po le masina fo i e fio mai ai lea fio ngai le li fai pule le au tustusi o le HRPP ia le ala le pule ia ona toi fofonga ina tu le o tatou lulu mawhailonga ma le aso e se iai ia le wana whaata tatou whapena i tatou mafutanga tatou lulu e whaatawina le masina fo o mati ia ai o le vi inga leo le atua i mori atua ia lo whaanga i lau maleifua mai sa moe le nei tai au fo i le tau mi ai le whalaefu ma le apulpulusi o tō whanga i so se maota so se lawa mai se tono maota ngase o lo tausi ai le so i fua ngase o tamati na uso toangane mai se lava whanau pele ia whaamanuia le atua lango maluina o tōta o tonga ti ngai le nei tai au nei fo iaso so i fua matua le mamano le atu nu e ua ova le fitu se fulu tau sanga so i fua ia tauia ina ia sosoani le angang pa ia o le atua e taiso o luaina oi le aso ma le aso maua lo so i fua malo lo ina maua le malo si a mai se fia mafutai mana ia tau wainga mai se foi si o tuanga ne pele lo loto ma lo wanganga ia le afionga i le fasisina le mali toa tau la papa fionga le ota le urua ia li i tapunu urua atua ia tauia ina ia ngaleile atua i tinga so i fua matua ia maua staime ia maua i sa tonga le fa malolonga le atua ia te oe tuanga ne pele ia me se fo itina matua ia se uma lo fereti funga ia wo leva aila va ia te oe neva ia so i lungo tato pokalame se uma lo ia tauia ina ia ngaleile atua wa mea o tinga o le tino so i fua matua ia tauia ina ia pa ia tu awanga le leo le atua ia mawha malolo ina o itina nei tai au le vi inga leo le atua e momoli atua i o matua lo faanga le nei tai au le soifua matua o tau matua ia e meise le tau mia i le whalaefu ma le apulpulsi o tau whanga. Ua te le ua whai mai ua le ai so fia i ai o Yesu e le ai se tasi nama ai ai e oni tala patuna o whaalongo ai o se mea moni ua whaalia mai na ua ino ai le usala mo ma e toe fo i mai lo uso e se e mai i le unga ua o mai le e tangi mai a ua e tu mai o mai tato va ai ai longa watu tupu e lo na toe a fio mai i wisiano matala mai e sau ne unikai pa malolo si aure pa mai mai o taua matanga taua ua o mai le matela ina i le fia ai o me pa mai mafui mawhai le i masani ai Whaai longa nai te tali tonu wai Uai whai toto alona toi a whiu mai Le liu nei loai le atua salamo ma e toi fo i mai Lo uso e si e mai I le unga ua o mai Ne i ele ai I le la o ai o mai Tato va ai I whaai longa watu tuku e lo na toe a fio mai I wisi ano matala mai e sau ni uni ai Pa malolo si aure wha mai mai Pa malolo si aure wha mai mai Pa malolo si aure wha mai mai
ai. O Yesu ele ai se tasi na mai ai. Na honi tala patuna o whaalongo ai. Me o se mea moni ua whaalia mai. Na ua i loa i le usala mo ma e toe fo i mai. Lo uso e se e mai. I le unga ua o mai. Le e tangi mai. Aua e tuai. O mai. Tato vai. I whaai longa wa tutupu e loa i lo na toe a pio mai. I risi ano matana ma e saune uri ai. Pa malolo si au le maa mai mai. O mai. Tato vai. I whaai longa wa tutupu e loa i lo na toe a pio mai. I risi ano matana ma e saune uri ai. Pa malolo si au le maa mai mai. O mai. Tato vai. I whaai longa wa tutupu e loa i lo na toe a pio mai. I risi ano matana ma e saune uri ai. Pa malolo si au le maa mai mai. I risi ano matana ma e saune uri ai. Pa malolo si au le maa mai mai. I risi ano matana ma e saune uri ai. Pa malolo si au le maa mai mai. Au le maa mai mai. Au le maa mai mai. Au le Se fuluma le 2 minute ua te ai nei le itu lai valui sini au se talia ia o le viinga na tapena ina i le sunga ia pasta manuia Samuelu momoli mai fasito otai momoli atua ia lo faanga le nei tai au tau mia i le falaefu ma le apurpurusia o tau fanga o le mamalo le atunu ia me se lava le soifua matua o nai tama matina maatutua. Lea ua mafuta mai le fionga le tapa au faasina ia to le afoa le anganga faaloalo i faafeiloa i la ua fionga le tu ia ana ave au malanga tama faasausau wa le itu malo le na tu ina tu ia ia o le tonu mai pea faululungo le ainga malo si vane fo i la ufutalenga i la ulo le tau lau niu ia malo lava le soifua manuia le nei tai au foto le afoa Malo fo soifua ma le langi ma i le whawhowina fo i tātou ni nei tai au, le tātou ala whai mai whanunga mānu le tai au. Ia mō fo le fia whaftai ai nuu, le nganga fo i e fia whaatalofa fo i le fio le nganga pa ia le nei tai au le tātou mawhtanga. Whaftai Iesu na māru si o tātou atunu. Malo le usu, malo fo i le whawhunga mai, ia le tātou mawhtanga māsani le wāpe o na māsani ai i tai au taitasi. Patainu. Ia te le afoa ia o na watuai te le tātou po kalame ia ai manuia le malu tai au. Whaftai lava mo le avanoa. I raso la nei o le asa suma tolu masina lua fe lua suma lima. Whapena o le whamawina e fori tātou marufa le nganga. Ia wa fori tātou sāwaringa i le ala o le whamoe moe a me se teimi avanoa i tātou toe manatu ai i le atua. I nana tautai o tātou, whamalo se au foi o tātou. Lea o te toe whaatalofa, ma toe whaawhelai foi le fio le nganga pa ia le ne tai au. I le malei fua mai, le soi fua maua, ma le langi mamaina. E ia te o tau, le alofa tu noa, ma le manuia, ma le atua lo tātou tamā. A toa ma le li o Yesu Keriso lo tātou o li i, ma lo tātou whaaula. O le tātou tusi whai tau mo, ma le tusi o e pelu, e iwa, o lono whai upu, e luasu ma le fitu, ma le luasu ma le valu, wha mole ain u. Pei ona tō fia fo'i mo tangata i a tasi lo lātou woti, ai muli ane o le whaamasinonga. Na whaapea fo'i Keriso, ua tasi lava ona avatu o ia mataulanga, ina ia ave
aveina ai anga sala le toa tele. E whaari fo i o ia ia te i lātou, o e whaatari atu ia te ia i lona fo i whaadua mai. E le ina ia aveina anga sala, a ia whaola ina i lātou. Se to e fonga mai ale whai upe lusu mari fitu whamamole ainu. Pei ona tō fia fo i mō tangata ia tasi lo lātou woti, ai muli ane o le whamasinonga. Whamanuia le tua ila na upu i le nei tae au. I le tata tusi whai tau, wa mau mai ei se mawhauwhaunga whaleanganga, e whai mā tātou māru whaleanganga le nei tae au, ta mā matina mātua. O le upo le atua, ua fuafua le oti o le tangata, e whaatasi na oti le tangata, o na wheangai ei lea ma le whamasinonga. Ia, o tātou tara noa le oti le nei tae au. O tātou tata noa, ia, mā ne fwoi toe mā natu te lau te mi e ngalo ia i tātou. Ia, toi titi awala au maile e tua e lesi tangata. Ia, po tae au awala au maile e tua e lesi tangata. Ia, po lea tau sanga, te le melo te tupu, ngalo ia i tātou, i eile teimi e wala au maile e tua. O le wala au la le tua, ia, le tātou te masani hei, o le oti. A le whai mai tātou, a finale upo le tua ala mai lana whionga le ne tai au, e whaatasi na oti le tangata. Te ilau e mawhawhau e moso wanoa lona lua pe lona toru, e tasi lava. E tasi lava o na oti le tangata, o na whia ngai lea ma le whamasinonga. Ia, o nā o le a tātou tara noa ai i le nei tai au. O le a le taimi e whai e le whamasinonga le atua. Ma ne le whisiti, o le a le taimi e whai e le whamasinonga le atua. E whai e le taimi nao, le a tātou te whiola ai ma soifua, pe e whai pe a tātou whioti le nei o langa. Ia, le awa e loa le tari, wai whai ngofia le tari. O leo langa le nei tātou te whiola ai, i le nei laulangi, o leo langa o lo filifili ai lo tātou taunu unga e whawawau, moi. Le tūlanga lo i tātou, le tātou wola ma soifua nei laulangi, i lo whapena ono tā pena ai lo taunu unga. Pe ai fuafua se taunu unga le lei, i e tā pena le teimi nei. Po e fuafua fo se taunu unga vina le, e le lei, ia na ia te oe. Wa tātou i loa o le atua e whamasino. Wa tātou i loa foi o Iesu e alofa. A e tasi lava le atua ma Iesu, o le atua o le tontas pa ia, o le tamā, o le alo, ma le nganga pa ia, wa tātou i loa nā mea uma, tamā ma tina. O na toe sau ai lea o le fesidi. Pe tāo fia ea e le silisili ese le alofa, ma le whamasinonga i tangata sa ia uma le laulangi. Pena te whamasino ma alofa mai i tātou, a o tātou whiola. Ma nei a pesidi. E o laine ma whauwhau ma langa i pe manatu, a o tātou savavadi i le ala le whamoe moe. Tātou anga i le a whionga pa ia le atua. E iei le aso, e wala awina ai tātou e le atua, ma tātou tutu tai tō tasi ai i luma o le atua, e tui nātu se tala o tātou o langa. E se mānei o se tala ai o ti te alu ma oi. E le anga lo o ti te alu ma le whaitala pe pelo ma le whaitala se se. Mānei a lo o ti, wai le aso wala au ma i le atua, e al watu ma sou tāpe nanga o oe lea na e sa i lia na mi tonu, o oe lea na e whaia le mea lea, o oe lea a e watu whapea, o oe lea le sa whapui pui ai, pai ma la whai i le tele o pepelo na whai. Le tā uara nā, ia i tātou toi mā natu ma toi ilo i furu tangata ia te ia, tā pena ilo whidiwhidinga. A whai lau tātou le amana ia ina le atua, ma tātou li liu ese mai i lana ofo lena mai i lana whaolutanga, o le ala mea la tupu. O lona winga la o le tali lava e whai le tātou whamasinonga. Peian tātou whalongo le tele o whamasinonga i e whaulalai mai le tātou atunuu. E whapena umar tātou mawhau i le tātou whamasinonga i le aso atari. Wa whamanino mai le whiong pa ia le atua li nei tae i le pelu e lua, e iwa non whaipa lusu mai fitu.
ua fuafua le oti o le tangata e whaatasi o na oti le tangata o na whiangai ai lea ma le whamasnonga awa ni ngara. E tasi ale taimi. Taimi nei o maua le manoa. O ni upu whaamamoi loto le tātou lea man e aina o le tātou tūlanga la matia. Me nei, awa lava ne e whatamala ai. Ioi, awa ne e whatamala i le tūlanga lo la matia ai le tātou wola e whaamabau. Ia, pe o le nanganga le nā le tātou whaasoa ta māmati nā. O le tūlanga lea wala matia i tātou le tau mai le whiong pa ia le tua whaapea mai. O na au mai a lea le tua le whamasnonga ia i tātou ne nei o langa leo tā ua mai i le numela, le tusia numela e tolu suma luaro no whai upo lua suma tolu i o tau mauti noa e maua o tau e la o tau wangsala. O mau mai e mai e whamanatu te wina whapenana e tiro tilo e te miuma e tā pena ilo te mi muri muri. O le fuata walunga o manato o ihi tangata e whapea e mawhaina la tau wangsala maolai e na o le whaaria lava i whafonei e ma ia. Ne ai e se sere na manatu. Ne ai le olo langa atali. Wa io e te iwa e manatu whapena. E na e whanua noa hele te mi muri. E le ta taun tātou manatu mā i le whamsinonga le atua. Ma e le ta tau foi na tātou manatu mā i le angasala. Le whamsinonga ma le angasala. Awa lava ne e whatamalai. Ia e manino ma e mautinoa. E mautinoa lava e le whaia le tua ma o le wha maoninga e whapeana ma e mau wailo na ola. Po le ola lo na halo pele o Jesu Kiriso. Mai la oe me whaia le tua, to e tā pena le tua, lona lava halo pele o Jesu Kiriso, o ia lava, tau le sa tau lo. Fitutu na i fo le tātou. O aso nei, wa i titi le o onga e winga le angsala. Whare on lava tele e kare sia le angsala. E tele lava le alofa. Ne awa whamanatu e tātou. Awa ni o tātou manatu whātau waa le angsala. Ma wa i titi fo i teime lapa ta i tātou i whamsinonga. O sia to la unga nisi ni whamsinonga. E la unga lava i le alofa. Taulanga. A meia, awa lava ni o tātou whatamalai, langa o meia o ngaro whatari me i whamsinonga. O nisi lapta inga sili o na maralosi e winga i whamsinonga i le whiong pa ia le tua, e sau mai fofonga o Iesu. Ma e o lava ni nei mea e una ina ailo na alofa ia i tātou. Tātou whaitau pia tala ia Iesu o i e una ia i tātou ma tātou maua lea nganga o le alofa. O le taimi lava e wala au wai tātou i luma o le atua malona nofa ali i le whamsinonga, o le taimi lava le nā ua e mā fau fo lava ua whai lava sina tuai na suia lo whai unga. Ia awa latwhia tama tātou. Ua e o mana le taimi te tāu toto e inunga lo moenga o vina leo toi whaitau nei minute e mā fau fo loa i leo langa atari. O le tātou o langa le nei lau langi o lo mau ai le taimi o lo tātou filifilinga i o tātou taunu unga. Le taimi nei, tātou whinau le mea tonu. Au te whaalongo tu lava e leo sa o lo whinaunga, ai whai lava. E te whaalongo tu lava ma e langona hina lava e se sere mele te whaia, ai whai lava. E lea whaina, le maua lau taimi, e whai e lo filifilinga. A whai tātou te mulimuli ta ia, le te ta inga le nganga pa ia, e leo si ta ia lea o lana whionga pa ia, e le ta tau laon tātou whewhewhe le whamasnonga le ni o langa, po le o langa tali. Whaftai nu mo le wanoa, whamanuia le tua ta māmatina, uso matu whawhine, fia tātou te whitu whai, i le upo le li. Whaftai lafa. Malo, taila wa whionga le tapa whaasina to le foa, mo le malu tai au, ma wapea lo malosi, o wale, tāpena ina o le malu tai au, mesfo il poto mai le atua,
Ia le atua i lana upu nei tai ao sanga whamanatu mai pēr ia te i tātou le tātou whamasinonga i le aso atari pe a uma le nei lalo langi i tātou te soifua maorai. Ia, o le vi inga le o le atua salani ai lana fionga pa ia le nei tai ao tātou o le ai tātou fumai. Lua sefulu ma le 8 minuti ua te nei le itu lai malu i sini au se talia wha malo lava le wha fonga mai le nei tai au. Le au tau watu tātou pokalame tātou fōma i u te le lava tuai o taimar fōma. Ia ai o te whatalo whātu i le dai whitalenga i whalifitu a le li o ainga ia whaasina. Ia whaasina nonu ke paua. O ki masaro pe uma o whaasale le anga numela 5 le ala ka mo e mai ka malo. Ia mangu ia o faiva fasina. Ia. Le tu dai meta to forma. Ia tanu le wa mafuta mai le afionga i le professor le soifua maloloina. Dr. Leusa to le fo tu pa isa mauta ke na seri lungo tato wala ata. Nga whaaloalo e whawhiloa i la wafionga le professor soifua maloloina. Malor soifua manuia, malor le fo lau i langi maa. Mahalo lava le tautua atunu o profesa ia le se lava lau tautua i le atua e ala i le kalesia o ala atua i tapua inga i le atua. Ia, tātou tau whai whamano lava. Mori whaftai le atua le nita e hau fau. Mani lava. Whamano na ngari lei. Ia fo inia tātou fuafuanga. E le tu vai ape ale awaile fina ngalo le tu ni tai au mani da sai fua lange mai do go sa se dua la sunga in over pe ko le fio ya tu le fo pe ia fo io le atunu e o ta o matuina o tapu ai mai moto mana fa fonga mai fu
ia whaatalo whātu le nganga whataima le nganga fia nei tai au ia mālo le soifua manuia Malo le soifua malangi mai le foi e fta uma tfo ia le maru falanganga nai tamama tina i le tai au ia so lo male pokalame lo fionga le fautanga wa foi le soifua malo lo ino tino tangata ia o le te vala mai e fta uma lava ia na sau no foi ai nu ia ne fita au fa pena ai lete i wa nei le fidi foi ia vai o manu de fidinga wa foi ia nisi o le a tamomo e mai foi le fu o le HRPP petes fa pea ai longa a moseva noe wa te do foi ele tangata le fidinga o tangata ia i sa o le fuafuanga hoi ia nei fono whare e kāre sia sa apena tei nei e peita ia ne ia o mau atu ai na whai anafi a o uma na whai lau whanoi i tātou vaenga whai ma se i o tau mo atu stemi pia tā pena hoi ia o te iloho ia nea lava o amata na whatau toti al tati anga tala e whai atu awa muru au foi ia mase iwa wa itu ia tu ranga hoi le anga i uma ni vai tau malo ia o te role tu langa na walana avatu foi de tala ia na o mawina foi de tala na fila o fianga ele e pelo o faita tala tu pela nga le te fala mai o le sai tatal no foi ia wa mai le tu si le lava nga ave da o malo o le wala tu le wa faina la to taita ia le tunu o le wa luasu maleiva ia lato ia e ono fia me ia e fina le furu malvalu ia le HRPP ia le na fa matala to ai nu malu le tunu ia awale popole foi le mo wen swafore tamaro le to afioanga o tala mai vao o por mai tala mai le vao o natala ni tala se ia ai sengi mai ai e sengi mai ai ia la udi male to ia vai le ia ai le sengi mai la udi awai le se la udi male to me le ia o popole foi da tu si fio pepe ia ale ia sa no lo fiang ni forma e fa pena ia masalo ai fu o te mi fai nga tusi o mo fai nga la unga tono de le o fai tusi nga hoi ia Esa o ilale tusi ele si tamalo tatou mai sa alu tutui le whainga lue ngai. E alu la ia le li ia lai tapo ia tusi o na fine. Ia no foala le li ma mafau mai si o na fine wa misi si o na fine i tangoroa tusi ma. Ia tangata wa sau polu ia o na tu ulole ia i o le afifi ma ave ia tusi. Ia lau atu ulole e si e tamaitai tusi e si on tama mai ia molo ua fifi. Molo ua fine ava mai molo ua fifi. Wo mafau te le atu ia oi ava mai tusi atu ina wo mafau. o fo mai de te tara noa ia Inga fe fori nga mai wale angan mafau le vai nga le fair kusi avele. Ile au mamalo malo. ia e le faina lea e au ngā whai tato tali ai i whainga foi o asi ata ma ata ia o lana na o ata whaina lea o mawhau kau pere whako o koe inga maro mā kua whārongo re kala lea ai mese pe a kau se mewa ave o le ao le maro ia pia o meanga o mawhau ia awangi a whainga lo mā ngawa ni kai au ni ai o le mele sa fatanuina ia o lato momoonga e ata to fatatali ia le teimi e malele ai le ao malo ia yan tato talitonu le natala ia o lato momoonga a dokta ia en ka ke ni momoonga yo a ho ina no sau aso mama vai atu foi ni fa fitau
I. In tātou te pahore tō tātou whape. Rei ma se men tātou pole vale. I. Se mea awa i ono pole ai. O te iloi au mai ai le atua le lao ma le taimi. I. Mai foi ma le fide mo e whātau no fide mo ai po alawa ia. Ia whinaunga. Ia po ia talawe tā aloa le uso. Nāri era. Ia ai. Te mawhanawhanau e ias taimi ma se lao e. E mo e se fide mo. Dei. Ia, pe ua a vea fo ile tātou tatanoa. Ia ua manatu lau tu tonu ana i le nei tai au. Tātou tatanoa lau whionga le difo mai. Pro whionga professional soifua maroroi. Tātou tatanoa e winga i le fatu. Le fatu lea ua, le fatu pe. Ia, po le fatu lea o oso le fatu. Ia, e mafua mai. Ia, mafua mai la ono o le tele o le popole, a mese le tapua inga le atunu. Ia e tele a, ia e mani, tato whaasoa ai, ia o whaafonga foi le mamaru le atunu, e whaamanatu mai a unga sili na tāua, ia awa lava ni o tato whaatamala ai. Ia o le marufo, ia mātou nere tae au matamamtina, e tasi ala teimi te oti ai, e tele oti whaalua, e tasi ala teimi, ia a o le fatu. E ui a isi ngase uma, a maua oe, a o le fatu. A ora te me oso le fatu, pe lo fatu. Ia wa umalo o ema ne yolanga. Ia na ia nga ia tu le lisi yolanga pion tato tatano ai. Ai ma nei ele fata tatano le fionga le rifo mai. O mai foi lapta inga. Ia e mese lava le tu langa ia tato mata lia ai i le fatu pe le fionga le rifo mai. Ia whaftai to le fo. Moni le sa no. Ele e tasi al taimi mariu ai. Se al taimi o mene o te le sau whaalua. Pa pena vo e lo u langona i lo fatu, e tasi alo fatu. A o aho i na pe, ia. Le ia se me toi whai ai pe ao taimi. Ia. I tele a ia me a whai na i fatu. Ulu be aso nei fo i. Ia sa wha mautu ai le tu sima tapenanga. Stasi foi o wo mamai a foi o te iau tu I ne o ato ni vai aso sau ia le sau tala no mano singa pa ne fa mo e sera fa lo ato de vai aso over vai aso pepe vai au tino pe au o te fugu vai ia pe a tau sela e eva foi ale a e te mpi tau sela ai. Ia mani mena e whautu tumu ano na moa. Ia o tamari I lea ua ono sfuru o ono 5 tausanga. Ono wha. Ia e re ula e re stangata fo inu pia. Ae mauana ni toto maurunga marisuka. Ia e stangata fo I wailoa I stufunga faufale. Ia na avero le fai anu masini el fatu masi au se. Ia mo menga le heart block. Wa po loka le circuit fai anu e sa wilta tal fatu. Wa ia tu I mo lunga anu nga blood pressure. Ia wero nsu. Ai wa mai vai a tal fatu na fast food. Fatu ko pito minute o le fatu o le tata I tangata soifua average le fitus fuku por valus fuku e fai sau le leonos fuku tangata ta alo ye le a feleki me se sprinters ma e tuenga tata na fatu tolu ono tolu fa dua va ai fitta ya tomali la le ya tomalo ya sau ya wa ye me vai me evatino asa vadi de unta vadi ai le lava e tau matapo nia ai le matapo nia no nga ye pe ata wel va ai ma yo na turo ya pauna me na o mai on mo lungo le toto o le vala no na inu an fala o toto mo lungo ma suka ai de o le control ya ne la na vero fa tu machine o fatu ya na toro vado fast food
Yesu e folo ia secretary lo men masini vel ECG de fa tatu. Ya wa ye na complete heart block wa heart block. Itu tahu lah na ave New Zealand fa le me fa pacemaker. Mai de fa ye ni. Ya la lau tapin na ya ave. A tuinga mena e tawana ave lo a sistemi fa fea. Awai de tano se sima le lo le lava le fatuturo. Ona e tau fa ya le fatu e fa wow. O tuinga presentation na ni. Le u te ilo e te le tanga tatu o fa le tonu ai. Wala ai fa pela tu ya le eva ma le a me se tau sanga ya le malo rosi ya le fewa. Na e fa longo tu le eva pea ai wa furu ya ingu penetor ya. Ne ho pena. Ya. Nena le o le same te fa longo pe la sela. Ai le o stanga sela. E te le ulo. Te le ya ma le eva le vana safari e eva vai. Ma fo me tau le o se o ke se nei lano. I mas musele o rotino ma tono mama. Wa le wale mu tata al fatu. Ya to nga me fa pena e mo e fo ya le se mo. Ya ona i mea na itina e mea na e tātele. Tau na mata alia uma i tātou. Tui ngā whatula lea wā whaina ia electrical circuit o le whatu. E nā kai mawanu e nā. Le tele atangata fo umanu e mele o le peisa. Pacemaker. Ia nā watula le o e awai nei maa au. Oi pe o maa telefoni na sau ia sa ia maa fola fel alkaline penfi. Tua ila lo atu le pau le lo fatafata. Fala talata le fanga le ki tanga le electrical current tanga lo fatu. Ina controla ia le tata lo fatu. Ai le te fanga se ki masani o fatu fadeto. O poloka. Ia tasi nga tu inga mai fatu e fadeto. O le tu inga we wa o sawa te le tata, me te le atrophy. Pe o tata vale le fatu. To ingana na te le ngona, e se fa o tata vale alo fatu. O e conscious tata. Ai sela foi la, e lua aura e sela mtu amatu ya lo sela. Pe fulo vai, pe e te le ngona tata. O mela na te le foi tangata ulaula. Tata ulaula. Beva na ula cigarette. Ia mai na mena o tata vale al fatu. Tu sa o mai ne e maua mai ia o me fai. Wa fatu ia le va pe o fatu fo ale na mai le tu e te ola. It's a retreat. Fatu mai. Ia chaula manu le se me fa vanga na ia tamati we. Whanau mai ele I maule le wha mai ele pu tono le fatu. Ia mena ia whaingofinga repair ia o tele ai na repair. E matua lo lua tonu tau sanga avira ta oto. Ia matutu ana I malolosi ia. Manui ia. Ia o mena ia o tatou na whanau wha malolosi ia o tele le inupia. Me ka o le pinch drink. Ya we tasi ale inunga e toru wha aso whai le inunga. Ya mano rowe. Ya toi whaifo. Ya male ya male ula lea umtoa tele na linki ya tele mai ni. Ya roto ro male ai masima. Umtoa pale ni le ai. Ya ai la male me vo le stress. Yo le stress ia pe se me fa popo. Ba ya tangata stama me stress ya. Yo tatala na te no mo wai mai. Ya te do wa vo e. Te de te ton te le wa tangata sa mo e stress ai fa ya fa la vela ve ba ya so. Ya fa le loto me fa no wa me masane masaro pa wale le stress le stupid. Kau ke stress mai.
Ia la winga stress le stupi o le mo foi mere o ele malas. Te me na te floating mo ta fie wala valna. Mo ine le. Wa me na fa pena e fa te e tato. Te le na mai fatu e mo wai tato e o matua. Ma fo mai me te faia. Ya pera mene o sa le ya o fa solo no fai ngal venga lo sa fo ringa. Ya watu do da ere culture lo fa ringa inwa ya so uma. Ya le me ale a ta fa ta tasi lo e wa ro. Ya to I fo fa ta sa ngal fa ringa yo ka peking ya I da wingu ko fa Afrika e. Pe o ya la le o leading ne ya ana fai ona le manas. Ona le malos. Ona sfurua I lunga o leva na tu pala rutino te do meni. Ya matalona di nei mai. Ede na le fatula. Na fai foi lo liva pe o vala winu ava manos. Ya ele tau daily risk o la vea. La vea foi manua. Ale manua la vea o tavali. Pe manua se me foi ele fata mala pa u. La vese mea. Toi na me pe. Ya a me fena pui pui. Al tele na o mai fatu le o fata la tu te sire ke se tu ai tu. O te ro e tanga te mal li fa fo se ye. Fa tu a tu fa me le fa ma me se tu dit. Ma tau dia. Tau te mo e ta tu fa ala e ta lo fatu. Ma diela. E ono tu po foi la le mene o lo fa ya tu ala o malo lo ngai te mo e ya. Fio fa ngol ta ya. Yesu foi o umar so foi o no to inga mena ia vai tata al fatu ala fa tu mena yo le pa wa ko ki foi que o masanya al me na il mato foi pitola e lo to inga me fai do to fai na ngai nei se no fo vai lo fatu de so ato alu mo po ya fai foi lo fa lo mo ele Angana watu o fa mai fa pipi uma monita nga e ta pa wa ila e de la ya o mai tene watu bai la pena ni pe ho ya le advantage right now to no foi atu nuna na fa ne ya mo wa ne ya fa mai refer ya la fo mai specialist fa matala e fa me ya ama fa ina sa ni da fi po de lima ya mo no me ro tu fa lima Wai le se tautonga matu ia te re. Ia o tasi nā mea waere, tasi nā maliu puipuia. Pe a whaweo nei lo. Whaweo nei lo. O le tere hoi o mai e le oso out. Le cardiac arrest. Le kau wakele ni kufuriwe ka ko le heart attack. O le vanta wali e me whapea. E tinga waere le. Mana ia mano se ele ura ai mero rolo ia mane sedentary lifestyle o le ngai oi e tele na fai ne tanga la po e tele tanga la po e ma diuri e si ono su mo e altino ula inupia ai tele le fai te la le savali per tau exercise ia o vai ala tau fel fatu ona utility ya tabara wa o me lo de to airinga o ia la toto to anila fo i wa ia la toto le fatu le sa pala ia fatu na poloka lore ina fa no ngore to inga tinga nai do fatu pe fusi i mau vere de pe besi pesti tara tu e no ia fa ro so ngai do tau au pe si paka ton me lo i mane i do o isi fe me pe spaka ngai la lo cho radiator se me va pena an me na pe fus o le tangata lai mai suka e tele na le fa pe tele no so le moa le manava refer it pain ono vo io o suka ya fai na vo ne so ti
Sabi tele lo ngale se me pe atu ya ilo vai ma ini o lima wana ya honest tele la fa me o refer de pe sabi tangata ma sabi tangata ma suka no tinga le mo pe tui ya tawana ve fa se ma senior fatu seki rura ak mo men fatu atam fa ele tonga fiti pe yo se alsa po se me fa pena ta silana me tona na magafa i tatu Malo. Pe yu mana ia foi wa tatu a matai le fatu pe. Ia a lewa sau nola o fionga le professor Soifua Maroloina. Ia ele tasia se be haona. Ai me sian me lea o tangata ele sela. Tangata le sela. Ia te mi finale no fionga le difo mai. Te mi finale e tupu mai e se fala velavi. Wa popole ya finale ke e wo so le sela. La fa mtalin no nambia. Ma fu mai lea. Wa e vai po tangata le o po le se po tangata mai. Po se tangata mai. E se tangata mai lo si na popole e tu so futsel. I tangata mai talapo na vero popole po tangata toto movolunga tu puede tu ngai talavo e tatu o le sela o matele tele pere ai e tatu matua sasa tamit e sela tu e le ngata le tala ngai yo o malone o tau tali le sela pe atau mataponia tu o vale avavau mai sela ele de tangata ia manusi e stressa ma tu lang maava ele se manda tau mataponia ai pe da tangata mama ia e fai te tele na le over stress la ngai te lo woso de sela na atu ina manava pe fa sanga na oksene te o mataponia na o le lava oksene tono ti ia le lava na oksene e mafu mai po mama po le fatu e tamai te vai mo ko ma no su ele pals po tata e lo ai tata fatu então foi de a pe ora ia singa pals então foi no e fa ma vai e lenga foi de mouth to mouth resuscitation foi da collapse that fat Malo. Ia wale tasina mea finale a tupulona se me whapena. Ia wa o taita foi. O le siana mea ta te mai taua finale lau whionga ni fo mai. A tānu se poktonga i tangata ai baba ai atu. E se lau alofa e me se lava ia tangata finale la popoa. Tawa ai atu ale le mautonu vai aku wasela. Sela leika. Ia po leika fia kangori matu ses. Ia o ka whaapekado whai i finale i mea mafua ai o na oti whafose i le tangata. Ona o tūlanga o le malama. Ia a mesi foi. O whapena lava te baba ai pia te mea misa i tangata. Ia te baba ai le tūlanga na. Ona tō tele o tangata ia mesi foi o whamasinonga. Ia mafua mai lava. Ia o le lava tāpena o le malama. Na o whingona di fo mai. Po tasina vaenga finale taua te le pe sau noa. Ia la patai mai ia matou e mese na mai le loa na whaafonga le maota sa movi ingo le tua. Ona i me whapea sia mo main whautuanga. Se vangawa i pokala me whapea silingi e lau whionga le di fo mai. Dokta? Ia sa le ia matau dia la luinga na tala mena taua i lu mana oe ya oe Malama oia e o stang tamano si o nei mo fala ai e o tono fale e tron quite se la pesa vale se ele o ngano wala ni me tu me sei tu tono hold for to attention or contested o tau foi mana va mo tanga te oxene ale le la ventilation e te ia no fo mat pongia nesi
ele o lava le okseni. Mena ai ista si ava to fafo, sa ve un fofo fafo. Le mea le lei ai ne. Ava pela tu nga mena na yo tumutumu ya. Tele tangata ran fa de tonu na ono tangata la na watu ai de seki. Ale fa malo si tua ono le mana o iai. Ya awai. E mana o awai. So mela na va pena ya va vai de lei. Ai me se ala ino fa la ai me se de sai ma. Yo le se la fa to afi o lolo a le to fa ya el watu. Le ta ua na o lau filifilinga o e ai te nofo e mafua lo manos. Fua no malos. Te peo tala veva me pefe. E fai aso are a kua. Au tangata e fuafua na me fai. Wai ne fai na fai umanga me se aso stas. E tam fai ana e fuafua re lei o e lo manos. A e lo se me fa pena e le au ngana. Te peo na reo dau pesi fa mai a le tumutumu de tifanga. Ya, ta try to tell me. Awali o le pesi fa mai me se si o. Pero fugu le pesi ne. Ya mana ia fo iwa tato tata noa i lapata ia fo ia to telo tato ia lapta ingan na ai pa longo atu lava. Ia siau wo mamai lava tato pokalambe i nei Australia i oi i Queensland. Ia na whapena lava na wala aule tua sio na wharetua. Ia ona moni mau fina leo fuala au. Fina leo wa e fo i mai ia wo mo leo la sio na ia wa tuai mai fo i ma le tawal whare mai. Pe o le tau fuafua tu e mafua mai ona o mela iti e tau ana na ia o whala au o tangata e mai fatu. Awane i ngalo. Ia te me inu ai. Wane i whawaiwai e inu. Pio tasi nā waenga ia taita ia me tate i loa taita. O ne tupo e whala ve lave. Ia ai mwhaiana fo. Ia alau whionga ni fo mai. Mwhaiana fo ia pe a mataala. Ia pese i ai nei to le fo i tangata ia inu fuala. Ia to i fo ia tatou tanu nga ama. Wa le mai le fatu pe de inu fuala au kiu aloa. Pe o lo fatu tata vale lo fatu e tau poloka la tutu. Na mai lo le fuala au la ia tau si ai. E misi loa. Ia mata fo ina le maua le effect le nau ia le fo mai ma. Ina ia maua e sosoani ia oe. E te vai whala te le fuala au. Wa tāma ia lau pressure. Ma le repeat po le refill. Te kiwi 1 month supply. Ai aono e lesi masina la uma. Instead e koe haru koe kure kiu e su e fo mai. Ala e fika mea fo mai. Koe refill se ato se dua masina. Na to e saude vai. Mo inene. O tasi fo ila nā mea reu te mai tau e o tō tele ta tangata. E whaatari a se uman fuala. O isi e uma ua pe topo o vai aso le whato ale me le refill. Ai awhai e te lo lau fuala au e inu ai aso uma. E te lo a pe to e lima o fuala au le to e o tau ngā anu se to e whaafu mai. To e ngā mea whape nā ne te le na ngalo i a tātou. Ono le tātou pisi. O tele fo ila tangata matua o la wafa manatu ia ao mai. A mai nisi o lātou whānau. O o ho ta le mena o le ngalo me inu nei e whape ia le ingona o whala ia ke roko e ingu whālua. Po le ale whalau whape. Ai e nā sesi fo ia nea. Ia whamanatu mai ar whānau. E no whala tō ma whai lako. I lako me lātou telefoni e keep track of whape. Ai nei ngor whala o lo matua. Ia pefsi te sua ingu ana o uma. Pefsi tua pena. O whala ula nā ia e tausi ai. Tele ana ina whapena. E o whala i tangata mai sela. Whai na mai te lo e te sela. E te tau ana e sau pamu whale o leo fō. Wan mea nei mo apa i pero o taito pamu ia ne. E taua ona iai nā teimi nā fuafua ia
ia whātaula au te wā tele istangata ia tangata pamu wa uma. Tau sue fo leo tangata. Ia, tatou masani na ia tunu au tau e oso le freeway oso. Ia rata fo le pharmacy au tu atumu So tau na ia isi ngā whaleo leo. I whala tatou whala au. Me umai e tā pena. Ma lesi mea i le tangata e isi e mana o a ia ino atu lor whala au ma manga lue mai lor whala au whaate ati. E atoa loa le lua vai aso tolu vai aso o inu ele ia se suinga ke o mai ele male ko ingua ia. O le sila mena pea wana o te longene e reha pe tūrua oso loa. O le umi ana tu. Ia amata roho toi fo i a mesa pea lo fatu. Toi fo ia le mea lena laina mafuona in whala. Ia toi moro le sela. Ia po le tuarna te ilo sa usesi osa whaalawa i marana fofoi. Ia le fofola na pe o te le al suinga. Ia inu loma isi mau vai ia whaopopotu ia wā tidi ai. Ia o te mes tuto whaatasima ia o isi me te whai ai. Nei mea pia da whatu. O te whaamu ia o to te le na ia tuno mau o Ma die la. o le lei o me wa ai ai mai. Lei masi, le lei fuala au. Nā fo e whau ai nā fuala au, ngaosi ai nā fuala au. I le pio ni e mai whafo. Ia apolo kārawa apo a mea, ia le se me whai. Ia awai wera me re tupu e whai ma pere pao. Ia o le excuse ngā le se le ingu ai fuala au. I me re tupu ia tātou. Ia ia tangata rātou a māsani ia rātou. Ia rope nā ia se, ia tā ua o nā tātou tātou noa ma. I mea tutupu. Ia wani whatamalai. Ma dole sau noa i lau whiongat fō mai. A tālu nei e vai fō mai nei ia mātou i nei. Ta te mawhau whāu atu lawa i sio tātou atu no i Samoa. Mai maue pe ana maua umanei me Samoa se i tonga whiti e ngase ngase o le manu le atu no i Samoa. Ia ai. Ia o tātou ana ia whina le ia o ra vanga ia malo whakawhaka. Ia le imau waku o New Zealand. O New Zealand. Ia langa lai oi kuper malo. La tatongi el malo. Ia ai. Mo le atu lava le. Wa o mau sita. Le hele te tama na psiri ai no. Ia pe tu langa da ia o tātou se ia tu dola i lau whiongai. Ia wa me visa tātou tanoa mo muai. Ia le o te le lava lau sao wa whaitu langa ai no whanofua wa sela ia mafua mai o no lea mo lea. Ia le wheua te miwhina le palongo ina ai suinga lo tino. Ia au mea ani le o ke tātou o tau mawhalawa alo whionga ni fo mai. Ia. Ia pe o le fo toi fa upu atu fa pe o mea tau te whaia. Ia ole ai. Ratua ole tau mawha. Ia. Ia ma mea na le o le inupia ma le ma so na whaia le oranga ia i te whaima. Tau fo na tātou i loa. E fua au me whaima raunga i o inga i o tau sanga. Tai pe o le tātou e le wai. E le mawhai ona la wai fitu se furua e to e sau e to e mana o te aru. Ko e pe ali niu. Na to e pe ale niu pe te e le uru. So ale mwhai ana e whai ona me o te mine ia. O te mine o tau sanga ia e o ale to e puno ulara e suire pa o ta wale pe apa. E o matua le mawhai ia. Minga watu le fo e no fo ai. Yo. Manasi. Yo ana nafi na. Foi lá e aí, a pena foi. Eu vou lá me tau mafa. No tato ya. Ta ilo e te o ese ya tau te o life o ai ele te lenta tau me re ai.
so sa whaatili ia le. Ia. Le lau o tātou matua ni ia ua tele a tau mafa. O le ase singo le sama le vai aso atoa ia ure ngata tele tau mafa ese mele. A o tele fo le quantity. Tele into toi mea ai. Sa pe sa ura me vere le ai lau matua ma lau vai pine ia faspovi e sua vai tātou ia. Le au fai fe au ia. A sa tātou manolosi. Maria la. Tātou manolosi e le vape. Ola fia e le aise te rau tātou loa ia. Ia te mini ona ole whawhitau li lea lea whaua. Amata na polesa fo manoloina. Tātou atunu wala popo a fo tamiti. Wai ni ele la po a tamiti. Te mini tono hao. Ia whawhitau li ana ruwhenga i tātou. Te loa lea ia se a inga ele o to e. Ia e pei a le a tāwhia fiatu ai pei ua ta lea rofa. To le me lovea ia to inga. Ia o le lava langa i hoi. O le istawa te to sa vali lea onga. O mo mori umo i tā vali. Ia o mea whapena. O le to sa vali i utai ni maumanga. Mene fiu sa vali. Ia ala pena. E taho lana suia nga i eiri whainga. A whai o ta le to inga i utai. Ia fuafuala ta ai. Wan beje ia meana le o na le ai au so tavale a ia so tavale o to ia se savali pe ia na fo le la ta ai fo ta me fai Malo, yo te doa tari lava lai i lau whalongolongo. Ya e mana o lava e te fiola umi. Ya, usi tai tu la ia fo. mene e fai o e lo fionga tava e aranga ingu o vala audia. Ia whaero lea se tasi po se lua ia lava ai le whapea whai ia. Poni mea whapitoa fo ia lea. Ia, aua leu raula. Oi matoa le reanga leu raula i lau talitono. Te lea whapitau li whapea. Le ro pon mena e fina le wa. Te ri uro la mai la ola ngā toa la o fionga le ni fo mai. Ia le skadeki fina le. Nene ia, ngai ai ala uma whau te le, te tango le skadeki. Ia tonu ai o tu langana. Pa wale mea le wai sa no fo tu langana. Alo tu sa moa. Ia ai pasi mai ia pia. Fame o pia mafangfanga. E le maruru. Au fetu. E se pia maruru. Ia, mai le no pia maruru. Ia o whanau no kune, ana no ko ingu pia mafangfanga. E whai melwa makalanga la vangala. Ai ingu pia mafangfanga. E sa maria lo onga. Ai ingu pia maruru. Ia e kasi lo fangu, lua lo fangu, koru lo fangu. E leo pe wharo fangu ai sa wakoa e whawhoro onga. Wa peso. E se la, e tangata e vai metea. A ingu pia maruru e o sa ngu, a ingu pia mafawhanga e sa o sa ngu. E reiro ala sa o nei mea. Wai e tatonu ngotatou a timu e o sa le ngu. Te fio fai tau tu si whafo mai e. Ai te tau tau tonu ai wa ata vai e stangata e o soro e o le rora por whatanga osa. E timu rova. Na ua no fol whare woso le vai. Por meo na ele oso a rau fia fo ila no whare. Yo e, la bidi whainga renga woso ngung. Ia ai nu, whaftai lava sa o fiatara noa lava le whatupene. Nei aso le ua mai ale. Ia nai pesini foi, ia malapta inga foi le fionga professor so fua maloloina. Whaftai da mo le avnoa. Malo, whaftai la o fionga professor. Ia i lau mai o fiatara noa toa i lau o fionga professor. Ia ai ona o wale lava tato taimi, ia ona o le whangaruenga o tole foa. Ia tatonu, ia e lau fionga professor te ia i lau ofisa ia sa uma le asonga fua taulas Friday. Ia, o le tele o aso, o le vai aso, o te ilo ofisa. E ili aso lua. Aso lua vai aso taitasi. O lo aso le tanu malala. Te alua ila le tai au. Ai tele no to e fo i mai a fai fo tasi po le lua. Ia ono so to ngane.
O se o tuanga Ai nei le sa vai. talala ia stona. E se o tuanga nei sa vai. E te tala la stona. E malolo le stona i mane aso. Ia. Sa. Ro se o tuanga nei sa vai ia tatonu ia pe o te mana oi. E tau vili atu sana appointment se i vai oi. Sa so na vano e vai ai lau. A fionga i le professor so i fua malolo ina ia ua uma mai ia whanma in tō tua o ma fo i ia a te malo fo i lea e wa ia le whanma in tō tua ia na avi fo i nai la na clinic na malo nga ia o na la o na yo na alo lava lea e whea ngai ma le si ta i solo si ona o se la tama ai pe umawu umana o lea la na o fia tani no ai ne ia so ia ai tatonu pe si li lava le whai o le appointment e la tua e va ila wa fionga so a professor so i fua malolo ina ia wa matua so i fua ia ai sa ngalu e malo si ia or sa peru la vasto ina dia sa fafanga i fu ika ia la o mai time o tinga so i fua matua ia me se lava ia la tau sa matua nga lulu e malo si le atina i no nei o ainga ia ai nei taimi e momoli atu lava la o whaaftaitele la wafionga profesa i tātou lava ia ngana Samoa ia e whautua ina ai le so i fua malolo ina o le mamalo so tātou atu no to tele lava fo i nofo mese lava mātou o nofo i nei mātou o iwa ai fo mai ia a isi atu no ia e peita iane ia o le whaafonga lava malo le atu no i lo si fonga ia ma whaamtala mai ia unga o ia ngase ia matunga o ia ngase ia o se whaamama avenga ma se soa ani tele lea ia mātou me se lava ina i ta mama tina mātua e toa tele lava ia tau whaamatala mai lava le tinga o le ale toa i ngā tinga ia na whaalongolongo lava ma le alofa ia avi ia le atua o ne ia wanoa wha auro tātou te maua pea ia soktofi ta itas ia whaafonga i pea le mamano le atunu i lapa ta inga a wale so i fua malolo ina mawalo malo si la wafionga profesa mai le atua ia whaaua wai pea lau tāleni ia na poto fo i malama na fua ia to le atua i lo mawhawhau a wale tonga fitinga ia malave ai fo i ngase o le mamano le atunu ia maua fo i lo totele i lau ngā luenga o lo whaia nei whamanuia tele le atua a iei nisi mea i le io i lau sa ili ilinga ia lo fangia i le atua foa i atu wale la vea ina o lo nātu no manuia fo i nei aso i fuafuanga whai a fo i tiu te mawhai whai ungo nei vai aso ia tauto o lua ma le atua profesa ia e watu ia le awa noe wha so i fua mai ai le wha au whafonga ia matatou tau mawai ai mo nei tai au Ia whaftai tere ai nu ana i lo lava e tau whaftai e tātou fu inga ruenga ia o le tātou sao lea Maria la tātou sao lea a whai o le finangano lea o le atua whaonga i nei o tātou tangata e whatau nuu lea vaenga ia o le anime tau te ang tatai e whai Maria la tai fu ia o lua ono sai tai le ava noa fai pea ti le ava pena ti le apol kalama e le umi ai vai da fai por kalama ma foi o tasi ni mata o puede fa tasi tal noi Maria da. fiu e fa mata le wai de tasi se to inga mai fatu ina tasi le se vai ale taua na tatu tal no mai fesiti ia e mo atu e mas famtala no isi mea Maria da. Elana te fia ma bobol fa aftai ya no fore tu o fai ona tanto fa so ai ya me se o dua Dai da. o no dua malas te lo to te dia tanga te musu mai fia fa no tato pokala Maria la Maria da. ya mo na to ya se fia nga ya tate no fo am te tamo to fa aftai le tu Dai da. o ina mana to o pero va to stereo fo mai fa na to fa ia o te u no mo le ava no tala no atu ai i le mamalu le atu Ia le. ia o a foi o si ka ina le no ai nga
Wala fe wala mai pe la numero le. E o si o tuangane. Ia le se aso wa e fua I langa sau. Ma ia la. Fai ana sau e fai fai na vai le ui po tasi po le lua. Ma fetaia. Fa pe e sau to fai ne ia e fenta te le sau to e fo ia. Mo se ve pe ia wala mai de ale la fatto no fo di ma tu tel telefonia wala mai se si ona. Ona fo. Ona tu le e fo fai nga messaging mai longa suafa ma sa contact. I le WhatsApp le address le tatu. I nanga e no foi salafai. E no foi salai dua. Ia ai o lo va ai atu I le finale tama. Ia wa sisinga tala wa sai I foi o poru. Ia pensa no ai ngu. Ia le la o to e foi ai savai. Ia pe o finale le tulanga le fainga ta le tulanga le wa ia. Se be ba e por. Ia le pe finale te tau no sa ba le o poru. E finale. So se mea wow. E Ma te le tomi- pa pe o le fai. I Au tai ni o de office wa ia tanga te wala mai a wala fai se singa sa. No wa le e. Ma ia la. Sa ina fo I ba e te le a so tanga I sa lai lua. I O ina sa fo ma ye o matua le fa na o lo to fini matua le fa no ya sala. sala dua. Ia foi ma ingo lo mo tu se utina I ngai sa tu ya tua le. E tu e kale si me tisi ma sa ni no ma tu fe ro ai foi ma tu fa la vida ve. Le au tu no fa tu puinati ma fa na e uso to ina. Fa no mai e le tama no tina ma to ina na ina fa vai. Ma na. Ia. Ai sa ura tu fo I desi temi ma su e mai le o le lo matua da inga o tamai I mo ta ma tu ai fanga no sa no fo le tamaro sa lai dua I ya o matua la lo matua fa ta ma le ni nesi lo to to sang te ni we was for what else ai sa tele na lu atu ma di to ina ai tele atu fo to tele fa na wi sa lai dua ya no le su e a mi fa sa te o to pusa me ya o le lo poi la roti sa vai a mi o a tu fai fi no nga male ai ngopo tu mi mai no vai o te so tai tu la se te mia ni ya so sa tai. wa na si no ma ko ai wale fa ko fi fo sa le mali wala le I mota I ya te ni na wa lo te rato mo wa fe da ma tu na e o mai ni tanga te o hoi na istene fo mai pe si ma ta ma to stina ma to de o fa sa pe fa si no mai a fe ka va ya wale le so tai tu la e finale por la liste me lo asisinga ne va yaso ya po le va yaso ya na so sa ni finale no te ro fa tu tung tato ina to sa por ya se van a usar ba de pe fa pe te yo te va la se te me lo fiona de po mai fa ta te la fa ta nu ta tu fe lo ai pe Ia de de. Ia fa soi foi ia doctor. Manuel ne aso Ia ya fa so fo ya lo fiona de po mai so po maroina Soi foi. So ma le var minute o te ai nei le tu la iva I sini au setalia tato po kalame na ma le fionga le professor soi fo ma lo ina tai fo I le mama lo le tunu fa fonga mai ia nga tele nei po kalame wala fa fonga anga ia mo le ta ia la ina lo soi fo ma lo ina me tau na fai ia ma me awon toi faia ia fa manuia le atu al mato autostusi lungo apio fo linga fa pe fo lungo le YouTube ma futa mai o nisi tono falfai ngā nuenga, ia wha pena fo I mo ngā nuenga o nei aso o le tifipo ma le awa uli, wha manu ia atu le atua ia te o tau maua le malosi, le awa aveloli, pasi, upa, taxi, ia ma maise le whemala ngā I le mamalo le atu nuu I lungo le ala tele, whemoli moli ta I whanau, e meise fo I o le awhai ngā nuenga, ia maua le matala, mpui pui mai wha lavelave o no tupu wha fuasei, se lava le apasi mo Samoa vi ingo le atua HRPP ami lau fitala inga ngā whapula sa lua telemos manuia lava ngā luenga o le ne yaso lau tapua inga Samoa I maota malawa sungai au na mfaltua ia e mai se foi
Le au sina si o tātou atunu utupu mai o Samoa, mafuta marianga pa ia e manuia i lo waso. Tātou toi wheloa i le asto na i pe apula lofa le atua e moli ai lo soifua, ai wha soifua ia Samoa, mai le maota Samoa vi ingo le atua whaftai fo i a to lima le ifi pope tu ala tama le langi, ia molo ula ia mana ia ia misfo le fionga ia lilo fo tu manu, ma fatua ia baby, mole la o to le foa, soifua ia. So much.